Talasanje. Šetnja. Pusti priču. U ovom trenutku. Talasanje. 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 Šetnja. Šetnja. Pusti priču. U ovom trenutku. Pusti priču. Talasanje. Talasanje. U ovom trenutku. Pusti priču. Šetnja. U ovom trenutku. Pusti. Pusti priču. Pusti priču. Talasanje. Šetnja. U ovom trenutku. Pusti priču. Talasanje. Kolor talasi Radio Beograda 1 i moja malenkost žele vam dobrodošlicu u još jednu emisiju pod nazivom Šetnja i u još jedno talasanje Radio Beograda 1. Ja sam Aca Celtik, a vi ste vi. A mi smo mi, naravno, jer šta je radio bez slušalaca? A mi ćemo danas da razgovaramo o dve jako na izgled različite teme, ali ako mene pitate vrlo kompatibilne. Malo politika, malo šah. Ali ne politika savremena, nego politika nekog drugog vremena. Ako izvučete neke paralele, sami ste krivi. Naime, u nekom trenutku u istoriji Miloš Obrenović je pozvao Vuka Karadžića da dođe u prestoni grad i da počne da radi na sastavljanju zakonika. Šta se tu sve izrodilo posle, neću ja da vam prepričavam, možete sami da pročitate u knjizi Tajne istorije Miloševe Srbije, koju je u stvari napisao sam Vuk Karadžić, ali konačno unutar istih korica se nalaze svi spisi koje je Vuk ovoj temi posvetio. Priređivač ovog izdanja, Dejan Mihajlović, će biti sa nama u današnjem talasanju. Sad, zamislite da su Miloš i Vuk igrali šah. Zaista, čitajući ovu knjigu, imao sam negde utisak da ako bismo to uspeli da prebacimo na taj šahovski plan, da bi zaista mogla da se rekonstruiše neka vrlo zanimljiva partija. Da li je to baš tako u stvarnom životu, odnosno u šahovskom životu? O tome ćemo sa jednom vrlo kompetentnom osobom, koju ja, znam iz nekih drugih voda, kao šahovskog trenera, ali Marija Lukić je recenzent knjige koja se upravo pojavila u našim knjižarama, kompletna knjiga o šahu i o samoj igri i o tome kako vratiti šah na one pozicije koje je nekada imao kao jedan od vodećih, pa ne mogu da kažem samo sportova, već i vidova umetnosti u nas. O tome ćemo u današnjem talasanju.
Sve u svemu svako bira svoj put, pa tako i Mark Knopfler, pa se probio do naše playliste. Mark Knopfler u pesmi Your Own Sweet Way za dobrodošlicu na Stereo talase Radio Beograda 1. Nothing I can do, nothing I can say. You do what you want to, go your own sweet way. You'll go your own sweet way. You'll go your own sweet way. Now I can talk to you, see it. I can talk to you at night, but when it comes to love, you won't take good advice. You'll go your own sweet way. Yeah, you'll go your own sweet way. It doesn't matter what I say, what I do, or what I think. You can lead a horse to water, you can make him drink. You'll go your own sweet way. I say you'll go your own sweet way.
Šetnja Radio Beograda 1. Šetamo ruku pod ruku, kao što rekao smo, sa, naravno dama ime prednost, sa Marijom Lukić i s druge strane sa Dejanom Mihajlovićem. Dobar dan, dobro mi došli, dragi gosti. Dobar dan. Dobar dan, bolje vas našli. Dobio sam poklon, moram da se hvalim, mislim ja volim da se hvalim. Marija je došla i donela mi jednu kutiju i pitala šta misliš šta je unutra? Pretpostavio sam da je šahovska figura velikih dimenzija, ali nekako sam mislio da je lovac, ali ti si mi donela kralja, i to belog kralja. Da. A zašto baš belog kralja? Mislim, obično mi, kako da kažem, programski igrači, mi smo obično lovci, skakači i tako dalje, nismo kraljevi. Kralj kao najbitnija, kao najvažnija figura. Aha, stvarno misliš? Pa da. Pa hvala ti na komplimentu onda u tom slučaju. Ovu dobrodošlicu ćemo uzvratiti na još koji način. Šalu na stranu, da počnemo od one teme koju smo prvo najavili danas, a to je tajna istorija Miloševe Srbije. Dakle, svi po nešto znamo o Milošu Obrenoviću i svi po nešto znamo o Vuku Karadžiću. A retko ko, recimo, zna da je Vuk bio prvi gradonačelnik, ajde, u stvari da kažemo upravitelj, ali faktički to je gradonačelnik Beograda, pa onda, osim ako naravno ne smatramo despota Stefana Lazarevića prvim gradonačelnikom, ali to je već neka daleka asocijacija. Šta još mi u stvari nismo znali dok se ova knjiga nije pojavila? Pa eto, nismo znali konkretno šta je sve Miloš radio i činio tih 30. i 20. krajem 20. godine u Srbiji, dok još nije stigao taj Hatišerif i jedna praktično prvo oslobođenje Srbije, jedan prvi korak u oslobođenju Srbije, kad smo stekli status vazalne kneževine. Nismo znali kako se Miloš despotski onako po ugledu na turske dotadašnje osvajače. Ali ni malo po ugledu na despota Stefana, da. A ni malo po ugledu na despota Stefana, tako je. Kako se ponašao? To je bilo nešto što se naravno nije smjelo govoriti, kamoli pisati, ali Vuk je vredan kao i u svemu drugom, uvijek volio da zapisuje šta mu se događalo i onda je opisao jednu godinu svog službovanja u Srbiji, kako ste rekli, dakle bio je gradonačelnik u Beogradu, bio je predsjednik zakonodavne komisije, pravio je zakone za Srbiju na Milošev nalog i onda je gledao, bio je svedok strašnih njegovih sprdnji, pa čak i zločina, da kažem, od sprdnji i ruganja i potvrdivanja, da kažem, sa svojim sugrađanima. Da, to je jedan izraz koji je u to vreme bio baš onako i aktuelan i baš je dobro opisivao u stvari sve ono što je Miloš radio, koliko god nama sad zvučao sa ove distance možda i, ne znam, pogrdno ili kako god već. Da, upravo tako, bez cenzure. On je opisao sve te događaje, male epizode, anegdote o ljudima koji su ga okruživali i o događajima kojima je prisustvovao, pa čak i o nekim ubistvima za koje se kasnije ispostavilo da je Miloš naručivao, mnogih njegovih protivnici, knezovi srpski, tadašnji neki srpski prvaci, bili su nestajali su u mraku. Počnemo od Karađorđa, mislim. Počnemo od Karađorđa, tako je. Upravo tako. Tako da je to nešto što je Vuk zapisao, ali nije zapravo prosto bilo toliko takve prirode, bez cenzure, nije se moglo objaviti, tako da je Vuk to zapečati i dao u amane da se ostvari tek u sledećem veku. Tako je, i to je otvoreno u stvari, pa ajde, nekoliko meseci po isteku tog roka, ako se ja ne varam. Tako nešto, 1901. godine na prvoj sednici odbora za objavljivanje Vukovih dela, otvoren je taj koverat i onda je praktično pročitan, ali nije dugo godine prošlo, u stvari nikada on nije objavljen necenzurisan i kao jedno izdanje do danas. Do danas. I to je, da kažemo, najveći značaj ovog izdanja. Ono što mi ovde u ovoj knjizi možemo da pronađemo su u stvari nekoliko sekcija, ajde da kažem, nekoliko poglavlja i zanimljivi su u stvari nadnaslovi tih poglavlja koji su sa ove tačke gledano prilično arhaičnim izrazima opisani, ali prvo poglavlje je sprdnja, drugo poglavlje je samoljubije i prezrenije sviju drugi ljudi, treće je samovoljna i neograničena vlada i četvrto je ljudi koji su oko Miloša. Meni je ovo četvrto bilo nekako najzanimljivije, ali to je već moj lični utisak, ali dodatak je samo pismo knezu Milošu iz aprila 1832. godine. Ono što bih ja ovde voleo recimo da nekako naglasimo je u stvari da su Miloš i Vuk kao da su stvarno igrali partiju šaha.
Pa jeste, oni su na neki način bili kompatibilni. S jedne strane je bio jedan državnik koji je zaista stvarao i na državnički način vodio državu. On je pritom se ponašao tako kako se ponašao, za uzor je imao Turke koji su pre toga vladali, koji su imali svoj način ophođenja i vladanja, dakle vrlo autoritarno, despotski, ali je bio jedan vrlo značajan državnik. S druge strane, Vuk koji je poznavao prirodu i svoga naroda i svog vladara i koji je često, moram da kažem, postoji jedno Vukovo pismo, Miloševo pismo gde on zove Vuka preko svojih emisara da dođe u Beograd, evo i on ume da se sprda najbolje. Otprilike i Vuk je bio u tom smislu dorasta, znao je, naravno Vuk je bio potpuno na drugoj strani, je bio čovjek koji je dolazio iz Evrope, koji je teo Srbiju da uvede u Evropu i kulturom i zakonima i svime onim što je zapravo napravio u životu, ali je jednostavno tom bezakonju u jednom trenutku teo da stane na rep i kada je vidio da mu čak prete Miloševi ljudi, on je uzeo i napisao da bi se odbranio jedno otvoreno pismo Vuku. Čini mi se, a to je na jednom mestu onako između redova i ne mogu da kažem naglašeno, ali se provuklo, da je Vuk sumnjao u stvari da Miloš i nije želeo da se taj zakonik ikada i napiše. Nego da ga je pozvao, eto, da ne bi pisao druge stvari. Otprilike da ne bi pisao Karađorđu. Na primjer. Njegov životopis, pošto je napisao Milošu, onda je njemu bilo stalo da pokaže i Evropi, i Turskoj, i Rusiji, i svim tada glavnim igračima, da on, eto, uvodi Srbiju u civilizovanu Evropu, da pravi zakone. Ali u stvari do tih zakona nije mu bilo mnogo stalo. Interesantno. U šahu su zakoni egzaktni. Da. Je li tako? Marija Lukić, kad kažemo recenzent knjige, šta to u stvari znači? Kompletna knjiga o šahu je, kao što sam naslov kaže, kompletna knjiga o šahu. Šta se sad tu recenzira? Da, pa to je knjiga za početnike, da tako kažem, svih uzrasta, počeši od kretanja figura, naziva, pa onda provera, to je knjiga koja je prevedena. Pa dobro, svi se uvek zalepe za kralja. A pešaka sirotog niko. Niko ne voli, da, pošto najmanje vredi, ali može da donese pobedu. Zato i kažem. Da. Recimo, naši igrači vrlo često greše, čak i intermajstori, velemajstori, ne zovu figure ispravno. Naprimer, govore konj umjesto skakač. Da. I za ostale. Pion, kako kad. Zamisli da smo se zadržali na onoj indijskoj verziji, ali imali bismo i slona. Tako da uopšte nije problem. Dobro, ali kažem, te greške je bilo potrebno ispraviti, počeši od toga pa nadalje, ali knjiga govori, kažem, o tome da igrač koji ako je pročita, može potpuno da nauči da igra šah, ne samo osnovna pravila, nego i 10 različitih otvaranja, nešto o završnicama, znači baš je kompletna za taj početni nivo. Ja bih za otvaranje, što se tiče, recimo, Sicilijanke uvek zvao Judith Polgar, ne znam za tebe, ali mislim da bismo imali šta da naučimo. Dobar izbor, da. Kad kažemo šah, moja prva asocijacija je uvek šahovska olimpijada, Svetozar Gligorić, Ljubomir Ljubojević, dakle ona stara garda, Perunović i tako dalje, sad već da ne nabrajamo sve. Gde smo mi danas? Nekada smo bili osvajači medalje na olimpijadama, na svetskim prvenstvima i tako dalje. Gde smo danas? Do 80. godina smo pravili odlične rezultate i bili smo druga sila, da tako kažem, u svetu, odmah posle Rusa. Čak na jednoj olimpijadi smo bili prvi, Rusi drugi. Ali posle toga rezultata i medijski šah nije toliko propraćen kao danas. Imamo rezultate trenutno u kadetskoj i juniorskoj konkurenciji i to je bolje nego što je bilo pre 10-15 godina, ali što se tiče seniorske konkurencije, naravno to nam nedostaje i pitanje je da li će u narednom periodu moći da bude. Da li svi znamo da je šah još uvijek, ja se nadam da će zauvijek i ostati izborni šah u školama. Da li bismo mogli ikako da nekako ga ubacimo u, pa sad da li u fizičko vaspitanje ili u neki drugi predmet kao obavezan deo ili ne? Da, to bi bilo odlično. Mi smo još 80-ih pokrenuli tu ideju, nažalost ona nije uspela. U drugim zemljama, pa evo već preko 30 zemalja u svetu uveli su šah kao izborni predmet, Rusi čak imaju kao redovni predmet u svojim školama. I onda nije ni čudo što osvajaju medalje, dobro? Tako je, da. Dok se kod nas on gasi, nažalost.
Znači, mi smo 2007. uveli šah kao izborni predmet, pokazao se stvarno fantastično. Postoje neki problem oko stručnog kadra, oko toga ko će da predaje, to je prevaziđeno, rešeno. Deca... Da, postavili su Mariju kao da, nastavnika. u nekoliko škola. Da. Deca su oduševljena kad god ponudimo, odnosno kad čuju za šah, oni stvarno hoće. Pored pojave računara, mobilnih telefona, svega čime se oni bave i što najviše vole, verujte mi, kada sednu za šahovsku tablu s drugarima, uopšte im ne predstavlja problem da satima igraju. Ali s druge strane uvijek je jako lepo pobediti računar. Pa jeste, ali više vole ovo. Dobro. Više, što je dobro. Naravno što je dobro da je da se odvoje malo od kompjutera i tako dalje. Ali što se tiče izbornog predmeta, nažalost ove godine je ukinut za 5. razred, odnosno ugašen. Sljedeći će biti za 6. i polako kroz nekoliko godina mi nećemo imati više tu mogućnost. Smatram da je to loše, da je to greška, da i Šahovski savez treba da se uključi i da reaguje zbog toga što on stvarno doprinosi u tom uzrastu kada je deci najbitnije da se razviju kompletno. Danas dakle pričamo o budućnosti šaha i o prošlosti Srbije. Baš lepo ovako, kompatibilne teme. Ovo je Šetnja i talasanje Radio Beograda 1. Would you know my name if I saw you in heaven? Would you feel the same if I saw you in heaven? I must be strong and
kaže meni Ljubinka, n'oubliez jamais. I kako se to sad uklapa u ovaj instrumental, ali to nije tema današnjeg talasanja, tako da to ćemo da preskočimo i ostavit ćemo na nivou interne komunikacije. Ovo jeste šetnje i talasanje Radio Beograda 1, u kome pričamo o Miloševoj Srbiji i o šahu u Srbiji danas. Jel? Dobro. Ajde da se još samo malo osvrnemo prvo na šah, a onda se vraćamo u 19. vek. Dakle, kad pričamo o šahu kao vidu umetnosti, što ja zaista mislim da jeste i grana filozofije na kraju krajeva može da bude samo šah, nije on od juče i sve vreme je tu. Možemo li uopšte da nazremo kuda mi idemo što se šaha tiče? Ako izuzmemo malo Ginđića koji je bio gost u nekoj od naših emisija pre par godina, nijedno ime se nije toliko probilo na sceni, što našoj, što internacionalnoj, da možemo da kažemo da evo imamo igrača koji može da parira svetskim trendovima. Da, trenutno nemamo. Ja se nadam da u narednom periodu, nekih 5-10 godina, ukoliko Savez stane na noge, što bi rekli, pošto postoje određeni problemi. Pošto je seo umeđu vremenu. Da, dobro. Da. I ako se ozbiljno bude radilo, da možemo da napravimo rezultate. Za to je naravno za seniorski rezultat u šahu izuzetno teško, zato što je jedna konkurencija, nema, ja to poredim s tekvondom ili drugim disciplinama gde su težinske kategorije i tako dalje. Drugo, pojavom računara sve zemlje na svetu sada igraju bolje, odnosno svi su, da kažemo, upućeni i dobro igraju. Drugim rečima, koriste računar kako treba, a ne... Jeste. Tako da je sve teže i teže, jače konkurencije i zemlje koje recimo ranije nikada nisu osvajale medalje sada u toj najmlađoj kategoriji takođe osvajaju. Što se nas tiče, u poslednjih 5 godina pravili smo rezultate na kadetskim, juniorskim, omladinskim prvenstvima i Evrope i sveta i ta generacija bi možda u narednom periodu mogla da napravi neki bolji seniorski rezultat, čak i ekipno. Podmladili smo i reprezentacije, nadam se da je to potrebno, nam je i medijska pažnja, odnosno prostor. Pa dobro, evo, mi vam je pružamo koliko god možemo. Što se nas tiče, mi zaista gledamo u budućnosti i nadamo se da će šah da se vrati na one pozicije koje je nekada imao. Da. Ja samo još da dodam, deluje mi da mi nekako to imamo u genima. U odnosu na druge države gde sam išla, gde sam sudila, Italija, Turska, Grčka, bilo koje u okruženju, nekako naši ljudi, naši penzioneri igraju. Naši igrači koji se ne bave šahom, koji su naučili kod kuće, da tako kažem, igraju na nivou neke treće kategorije. U inostranstvu to uopšte nije slučaj. Skoro je došla devojka iz Kine i zamolila me da joj dam neka uputstva kako tamo da radi školicu šaha. Da je odvedemo u park da vidi kako igraju ovi naši. Da. I potpuno je oduševljena i nakon razgovora, posle godinu dana rada sa tom decom tamo, ona meni javlja rezultate, a oni su otprilike kao 2 časa kod nas. Znači, naša deca toliko, da kažem, to shvataju brže, bolje i kao da nam je u genima prosto. Pa ja se nadam da jeste. Mislim, ajde, recimo da želim da verujem da jeste. Sad, da li je u genima i to što taj odnos kakav su imali Miloš i Vuk Karadžić, to je sad vrlo diskutabilno, ali da se i to pretpostaviti. Dejan Mihajlović. Pa evo, ja mogu da samo podsjetim na to kako je to Vuk opisao kad je rekao o čemu će pisati u ovoj knjizi, pa kaže, pa kad govori o sprdnji, on kaže sa sprdnjom se vreme besposleno provode, sa sprdnjom se briga razbija, ruča večera, državna dela se svršuju, sa sprdnjom se Bog u crkvi moli i tako dalje. Mislim, mi imamo u poslednjih 4 veka primere kako iz Hrama narodne volje naši poslanici zapravo i pevaju i sprdaju se i na svaki način, na neki način izvrgavaju ruglu i tu instituciju. To nam nije, bojim se, nije nam strano. Mislim da nam je u nekako krvi da izvodimo tu sprdnju. Možda je to u stvari samo, ajde da kažem, i ventil u odnosu na svu složenost problema koji nas pritiskaju, ali dobro, to je sad već neka druga tema. Ono što bih ja volao da ovde pročitamo je tekst koji je pisao, koji je bio unet u pasoš koji je Vuk Karadžić dobio, dakle, kad mu je izdat pasoš, pisalo je sledeće. Lični opis, ime i prezime, Vuk Stefanović Karadžić iz Tršića. Zašto vrr? Pa, valjda je mislio da je to smešno, da je to nešto... U mladosti Kozar, a sada spisatelj srpske gramatike. Dakle, to je ime i prezime. Usta su mu kao čarapin početak, nos kao modri patliđan.
Osobiti znakova nema, ali kad bi se čovek ostrag zagledao u njega, rekao bi da je u jednu nogu prirom. I sad ovako dođete na granicu i date pasoš, čovjek s druge strane pročita i šta može pomisliti? A još pritom, ako znate da je u taj pasoš bio dodat jedan crtež, gde su ovi Miloševi sejzi nacrtali Vuka Karadžića kako se jednim sobarom otimao noćni sud, jer su se kao svađali da li se može ili ne u neku testiju vršiti nužda, onda vam jasno i slika i tekst o čemu govori i kako je mogu da se reaguje na to. Da. Ajde da kažemo po koju reč o ovome što negde Vuk i naglašava kao osnovnu crtu Miloševog karaktera, ta samovolja i samoljublje. Jeste Miloš možda i bio takav, ali ne možemo da odreknemo i velike zasluge koje je Miloš doneo Srbiji, dakle visoke rezultate, postavio je visoke standarde za neke druge ljude koji su došli posle njega i ono što je interesantno u odnosu Vuka Karadžića i Miloša Obrenovića. Vuk se nije libio da Miloša kudi, kritikuje, pljuje na kraju krajeva u nekim našim internim krugovima, ali u razgovoru sa svima napolju, dakle van granica, je uvek držao tu patriotsku liniju i nikada nije to radio pred strancima. Jeste upravo tako. U Srbiji su ga proglašavali da šokči ljude preko granice i da se ponaša kao izdajnik, a opet u Austro-Ugarskoj su ga proglašavali za srpskog špijuna. Tako je to sudbina često takvih ljudi pa i Vukova, naših ljudi. On je zaista, Miloš je zaista zaslužan, vodio i doveo, dakle, njegova dinastija na kraju krajeva do nezavisnosti i slobode. Njegov sin je bio prosvećeni apsolutista knez Mihajlo, ali on je prosto bio čovjek staroga kova, hajduk, ustanik, i dugo je trebalo da on prihvati određene civilizacijske tekovine i način ponašanja i vladanja što je sve video u Evropi, pa da se to vremenom 2 puta je dolazio na vlast. U tom prvom periodu to je bilo tako kako je bilo, ali kasnije kad je dobila Srbija status vazalne knježevine, on je morao prosto da uvede institucije i da se ponaša onako kako se ponaša i civilizovana Evropa. U svakom slučaju, ono što je ostalo iza Miloša je srpska država, a iza Vuka Karadžića su ostali spisi koji nam otkrivaju na ovaj ili onaj način kako je do svega toga dolazilo iz nekog drugog ugla gledano. Marija, moram da te pitam nešto. Ti si, pomenula si sama i sudija, šahovski sudija. Šta šahovski sudija sudi? To se svi pitaju. Pa danas je šahovski sudija i organizator praktično. Znači od nameštanja sale, garnitura s koje strane ide šahovski sat, te sitnice na koje možda ljudi ne obraćaju pažnju. Izvini, moram odmah da pitam. Da li se ikada dogodilo da počne partija i da se tek onda primeti recimo da nije tabla postavljena kako treba? Odnosno, za one koji ne znaju, donji desni ugao treba da je belo polje, je li tako? Kod belog, u stvari i kod crnog. Da. Da li se ikada desilo da se tu pogreši? Dešava se kad ne nameštaju sudije i organizatori, nego takmičari donose svoj šah. Dešava se čak i da zamene položaj dame, kralja, drugih figura. I sad tu i postoje određena pravila gde ukoliko se ne ispravi na početku, ostaje tako i onda igrač nema pravo na rokadu. To se češće dešava kod dece. Stvarno? Pa onda plakanje i tako dalje. Ovo nisam ni ja znao. Da. I onda im uvek govorim pre početka partije, molim vas pogledajte, jer igrači završe, poređaju, međutim zbog poraza, onako sluđeni da tako kažem, desi se da nenamerno poređaju pogrešno. Sledeći sedne, ne gleda, krene da igra partiju i ostane, da kažem, i ostane bez rokade, u najboljem slučaju. Pa dobro. Da, tako da mora da se vodi računa na ovim jačim turnirima, takmičenjima gde organizator obezbedi opremu, sudije to sve postave, kažem, počeši od toga, pa do onih da li je neko dotakao figuru, pravilo taknuto, maknuto, reklamacija, remija recimo, u slučaju kad imaju manje od 2 minuta, zavisi da li se igra na bonifikaciju ili ne, do bilo kakvih smetnji. Naprimjer, dešavalo se ranije da čovjek uzme da jede jabuku, srče dok pije kafu. Ko je od sovjetskih igrača imao onu famoznu kapu od folije? Da ga ne bi ometali misaoni talasi drugi. Da, to su ekstremne situacije, slučajevi, mislim, izmišljeno, malo kroz filmove prikazano drugačije i tako dalje. Ali dešava se da, na primjer, igrači provociraju, da šutiraju ispod stola, da
na raznih situacija ima, onda sudija reaguje, daje opomenu, posle druge opomene gubi se partija. Ja ću da podsjetim na jednu anegdotu koja je meni izuzetno simpatična, ali naravno nemojte to da radite, naročito neko od kuće. Lasker je u nekom, Emanuel Lasker, dakle, drugi svetski prvak po redu, je u nekom meču sa nekim izazivačem. Ja sad ne mogu da se setim svega, ali Marija će možda to znati. Posle protivnikovog poteza razmišljao dobrih 1-2 sata, na primjer možda i duže. Onda je ustao i uhvatio štap i počeo da mlati protivnika. I rekao je sledeću stvar. Ovde si došao da igraš za titulu prvaka sveta, a vučeš ovakve pacerske poteze. Tako da, kako to shvatamo? To nije provokacija. Šta bi se desilo kad bi neko od današnjih igrača to uradi? Da, pa ne sme, naravno, fizički kontakt uopšte, sudija reaguje, prekine meč. Meni se desilo, verovali ili ne, da dok sam bila kapitan svoje ekipe, seniorski meč, liga je u pitanju, da me je čovek udario pesnicom u glavu na šahovskom meču. To je potpuno nezamislivo. Znači, vodila sam decu i sad recimo tu partiju igrala Adela Velikić, u tom trenutku 16 godina, sada je član reprezentacije, devojčica koja je porasla. I lomi se meč, da li će biti 4-4, neće i tako dalje. Protiv nas igra ekipa gde su ljudi od 50 do 80 godina, neki čak, da kažem, ugledni. Svi imaju titulu jači po rejtingu. Međutim, I fizički, očigledno. Pa da, i krupniji, da. Deca igraju odlično i sada 3-3 igra se poslednja ta partija. Dela ima, žrtvuje kvalitet, 17 sekundi, a treba da izvuče 20 poteza. To je neverovatno. Međutim, protivnik ima 45 minuta i prethodno se dogovarao sa svojim saigračima, jer znate kad partija traje 5 sati, on može da ustane, da prošeta, umeđu vremenu čuje ideje od svojih saigrača i tako dalje. Na kraju se vraća, nastavlja da igra partiju i on pada na 30 sekundi kao i ona, neverovatno, jer zamislio se pozicija onako, kažem, neizvesna. Šta će čovjek razmišlja? Da, mi stojimo, gledamo sve to i on vuče nemoguć potez, odnosno nepravilno promoviše pešakom, izvlači damu, ali to ne radi kako treba, ona to prijavi sudiji, sudija dodaje 2 minuta. To je sve. Međutim, oni su umislili da je to onaj tempo koji je kraći, gde se odmah gubi partija prilikom prve greške. I kreće rasprava. I čovjek pored mene, 1,90 i nešto, preko 130 kg, gde valjda ludi zbog te situacije, jer shvata da gube meč, on tako misli. I ja da umešam se, pošto sudija ćuti, da objasnim, jer sam ja sudija, da to nije ništa strašno. Da je I to šta si greška. se mešala? I pesnica u glavu. I šta si se mešala? Ne, tako šalim da, se. svega ima na šahu, ali u principu to treba izbegavati. Razulareni šahovski huligani, to se tako kaže. Da. Ko bi rekao da i u šahu ima huliganskog ponašanja? Ja sam uvijek mislio da je džentlmenski sport, ali dobro. Ovo je šetnja i talasanje Radio Beograda 1, kao što možete da čujete, dragi moji. Da, talasa se i na nekim drugim poljima. 3225-099 od ovog trenutka, pa za 4 najbržih 2 puta ide našim slušalcima knjiga kompletna o šahu, a ide i jeste play, a ide i tajna istorija Miloševe Srbije. There's a brand new beat and a brand new song. In my life there was so much anger. Still I have no regrets. Just like you, I was such a rebel. So dance your own dance and never forget. N'oubliez jamais. I heard my father say, every generation has its way. I need to disobey. N'oubliez jamais. It's in your destiny. I need to disagree. When rules get in the way. N'oubliez jamais. Mama, why do you dance to the same old songs? Why do you sing
harmony. 'Cause down on the street, something's going on. There's a brand new beat and a brand new song. In my heart, there's a young girl's passion for a lifelong duet. And someday soon, someone's smile will haunt you. So sing your own song and never forget. N'oubliez jamais. I heard my father say, every generation has its way. A need to disobey. N'oubliez jamais. It's in your destiny. A need to disagree. But rules get in the way. N'oubliez jamais. What is this game? Searching for love or fame. It's all the same. One of these days you say that love will be the cure. I'm not so sure. N'oubliez jamais. I heard my father say, every generation has its way. I need to disobey. N'oubliez jamais. It's in your destiny. I need to disagree. When rules get in the way. N'oubliez jamais. Don't you ever forget my love. Every generation has some way to go. And it's all Talasanje i šetnja Radio Beograda 1. Ljubinka sine, što bi rekli neki u domaćem filmu, molim te imena koja će čitati. Jovan iz Novog Sada, Dimitri iz Beograda, Sandra iz Negotina i Anđelka iz Čačka će da čitaju knjige koje su zaslužili. Pozivam na 3225099. Dakle, dvoje uče šah ili već utvrđuju svoje znanje iz kompletne knjige o šahu, a dvoje čitaju o tajnoj istoriji Miloševe Srbije. I mi ulazimo polako u finiš ove naše današnje verbalne partije, ajde da je tako nazovemo. I Marija, ispričala si mi sad evo van programa, ali ajde i u programu ćemo to da kažemo. Kad pitate decu koja bi figura da oni budu. želeli da budu, da. Kao treneri, pa odmah se vidi stav, karakter, odnosno borba samog igrača. Neki kažu pešaka, mada to je vrlo retko, uglavnom topa damu, jer najviše vrede, ali smatramo da ko kaže kralj ima ogromnu prednost, jer u principu zna šta želi, vođa. Aha, dobro. Znači on bi mogao da bude kapitan, ali ovi ostali koji odaberu pešaka bi mogli da odrade onih pola poena ili po poen koji obično presude... Kad je najbitnije, da. Da, koji presude ekipni rezultat. Jeste. Dobro, u svakom slučaju ono čemu se mi nadamo je da će šah zaista postati, ne mogu da kažem obavezan predmet, to je ipak preterano možda, ali da će ostati izborni predmet i verujem da ima podršku i na najvišim instancama, dakle i obrazovnim i društvenim, ajde da kažemo. Da li imamo realnih osnova, se nadamo tome? Pa ja se nadam da će ostati, jako je bitan za decu, za razvoj, tako da ako to uspemo, nadam se već evo od 2018. godine kroz sistem, možda čak i kao redovni predmet u narednom periodu, ko zna. Odlično. Onda ćemo imati razloga da pratimo i onu šahovsku stranu u dnevnim novinama. Da. Hvala ti što si bila naš gost i želim ti još puno partija. Hvala vam. Sad, Dejane,
da mi finiširamo priču o tajnoj istoriji Miloševe Srbije. Je li ostalo nešto još što je Vuk pisao, a da nije ušlo u ovu knjigu? Ne, nažalost, ovo je sve iz te njegove fascikli koji je ostavio Mane da se otvori. Što bi rekli klinci foldera. Da, foldere, tako je. Jedan folder imao zalepljen, zapečaćen i to sve što smo našli, mislim što je bilo u tom folderu otvoreno 1901. godine, to je to sad što se nalazi u ovoj knjizi, plus pismo knjazu Milošu. A inače je on imao i drugih spisa, kao što znamo, i svi znamo što je Crven ban zbirka karadnih narodnih pesama, ima i priča takvih Vukovih, ali to je već sve objavljeno i poznato. Ovo je nešto što isto tako nema cenzure, vidjet će se čitaoci jezik kakav je, znači isto kao i u Crven banu ili Cuda, on tu bez pardona opisuje te događaje, ali nije do sada bilo poznato. I ono što ja moram da priznam, uživao sam čitajući ovu knjigu, a zaista je najtoplije preporučujem iz prostog razloga što, hteli mi to da priznamo ili ne, to smo mi. Tako je, slažem se. Dejan Mihajlović bio sa nama u Talasanju, hvala još jednom, nadam se da se ponovo vidimo nekim novim povodom u studiju 1 Radio Beograda. Ovo je dakle bila šetnja i Talasanje Radio Beograda 1 za danas. Ja sam Aca Celtik, a naš zajednički susret na Stereo Talasima Radio Beograda 1 u okviru Talasanja sledećeg četvrtka u isto vreme na istom mestu.